ole thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi vai le vek ule ei dampa bial lampang boruak a hit chho a hot chho tol tol maya ti chuanin Mizoram CM Pulal Duhawma chuanin Mamit district ki India Rama district do fual na an khan chua za zinga atel thule dampa bial da chu MNF le Congress in lal chok na ani thule dampa biala maso na het yang em a thuam op na chan chu MNF le Congress wang an ni thu wesen takina ron soi pip pip meya eng poni sela Pulal Duhawma dampa bial lama hian an ngam lo ani ber mai eng poni se a video kan thliranga kan react chauzelang le pu chairman le sarkar lamah te party lamah te an lungrual pui te zawa in chi bai kabuk chewa elai bial hi tunma phuldung sei bial ani lai khan by election aom to a khati lai khan kan ram buai kha athim lai berte zinga mi ani a ram duai lama tangin RTB order remna ti chatu te ban order aron chuaka PC partia vice member jong song MLA minister jong song bang tura thupe ani a ti chuan mizo le mizo kanin musakia puzet e kap moya kanedor tolar tak zai thiam kha milar zinga chuan nun na chan masa khan an tranga atuk le zana lungphuna elai bial tu puzadinga kha puar zadinga mokha pakhat lungphuna anon nalak sak an nivele a tisuan by election helaya alom ta a tuna vandoina wang bokin thina wangin helaya by election kan nei le don ta a chuwang chuan Mizoram a hian bial chua sanawang te mun niatlin awanga by election te aom thina awanga voi ni ngot mai elai bial mi puin by election kan tong hi awan doi thak kati pui hle chawani ole kaini kan buai dewa man changin helai bial kan an thlir ve a keina kalau thlir ve na ber chu opinion poll ani a opinion poll a khan in kan chak lo em mai sia kalau lau thong a kan ho tu te hi kan bia by election te su ruling ta tura ngai ni sia MNA van va chak mel em ve ka te kai po kalau zam manani ma se adik zok alo chuak don hai chu opinion poll le mani antia adik zok kha aron chuak ta opinion poll le ma ZPM candidate vote tum ho reng kha chu an lo tilang du lo kha lo nia an mani khan aron puang ta zel mai sia abahan sot rei lo thin em ve o katia tuna chuan zoram mi puile helai bialin opinion poll dik tak lo chuak thar zelte thudik kan lo hre chauta hi alomom khop mai tin hei kan pung zela voina po elai block huam chunga is block huam chunga member thar zale samli le panga kan han nei bel le a ti chuan emi in than an ni tak nuwa hian member sang khaja thum samli le pali ngot kha kan lo nei to boka heng te han ngai to hi chuanin thamuan thak om hle in ka ria a kan member thar zong te tuna tang chuan anei tu kan ni tlang vek to a in thlakhrung lovin thei top chuin kan candidate titling tu turmal som na ma hruai ni in ron tu manga ti chuan kan sarkar na nuaya ram khotlang chungkwa ti ma son theina turin thei top chuatlan pui turin ka han som du chawa abek takin voina kan lom lu zinga hian pulal thang zawa atela khongai han ding te se pulal thang zawa khonga om te ni hi ale ani hi elai biala MNF tiketa
candidate lo ni to ani a ani kan han nei hian vote tam tak akeng ngalani nursery venga lomlu fel ani to a voina kan zinga lo tel thei hi abik takin kan han lom boka in zavain Mizoram rural na pathian ram atlen theina turin thei to pa malaho turin lom takin kan lom lu ta chu ole voina hian helaya local khom te ma a thu soi tur ringotin kain buat sai lova Dampa bial mi pui song song te ma a thu soi tur angin karenin buat sai ani Yuti kan nia changin MLA kan nei na kum som nga le pakhat alo ni ta a PCMLA tram full lovin revak lo kan ron ti lo chu helai biala hian Congress le MNF kan la thlang tling ngar ani tin state kan nia changin ZPM alo sarkar thleng kum som li le pariat chung kum som thum le pariat chung khan Congress le MNF ai sarkar char ani elaya mai ni lovin rampuma chung MLA kan le tanga kum som nga chung te state kan nia tanga kum som li don lai chung ate chuan Mizoram le hebial en kol tu te chu Congress le MNF ani a anti change anti chia in nial atul lova thei to te po an chua ve ange amaro chu kan ni na chu India Rama district changkang lo ber te zinga he district hi chuan a omani hei hian kareru atina khop mai Nsna khan kan candidate khanin district omza te le ngamo khan soya ka information nei nen hian ainang lo deuh leka deep seek lam atanga to kenzinga ka han lak chua chuan India Ramahan administrative district zariat le paru omani chung zinga chuan ahnufum bip district zale som pani than chua ani a chung zinga chuan mami district hi kan telani tunma kha chen a helai bial ruling bial kan lo ni to na le Mizoram pumaro relna anchan to lai khan helai bial hian Mizoram rau rawa India ram rau rawa district dang terwalin ke apen velo ti chu in nial thu aom lo ani voin thlanga India ram state singa achangkang lo ber dom kan ngai aspirational district kan lani hi alung chiat thaka ZPM sarkar hian aspiration district ni reng tolwa district dang terwala ke pen thei turin thei topin ma kan lamek ani kan mala na sang atlang pui kan chuk zoi anga han holding noya hian helai bia la hianin kuwa te oil palm te ngun phia te kan ching na sa ti kan khira wangin warehouse kan mamo ti kan khria a mun phia da khom na tan te a collection center le ati ro na tan ngun ria ta ma kan la a Reek Marpara Ruiduk Silsuri West Pineland Puldung Say Kang Hunle Pukzing at Hian Warehouse Kansani Then Sung Kan Huan Nainamun Atichuan Kong Cha Ling Road Kan Mamoti Rein Ling Road He Lai Tole Lai Mekle Lai Mabak Ngemosat Kan Naya Lem Te Sau Hanta Langila Tlang Cheng Zauling Road, Rieka, Zolte Oil Palm Plantation, West Pilenga, Ruiduk Mual, Holiana, Tut Zau, Buhut Muala, West Pilenga, Rul Puilhim,
chuan thim nguk zawa ten kang huna ek va phai zawa rei eka sarai zaw khanga te khan mu ma kan la a tin pilap diulin nuaya hianin resurfacing te pothole han no khana te patch repair an ti te retaining wall le kalwa kan tiang chi te zo to le thomek le la tho tur kan neya chu mun somli le pasaria kan thoka heta hian nuai zali somnga le pasari point pasari bial kan da tun haya SPP kan tia special priority project atangin nuai zani le pali kan pelea khotina tuna hian mai omia lovin na tho ani to mek ani tin UDN PA tang hian khokhat chau kan senga West Pile nga chau khwan khuta ringot khwan Solid West Segregation Center atante step le approach road le retaining wall ti vela hian vaibel se somruk le paruk point pariat paruk tuna hian ruaman kalmek ani ten rubber thadu na area kanya wangin Chief Minister Special Rubber Mission kandina kan sarkar tirakhan kandin chawa Jumiatan chuan puk zinga warehouse nuai za somni le pani man kan sa zo to a malpara nuai za somni pani man kan sa zo to a ten West Pile nga nuai somsari pasari man ling road kan zo to boka kang huna nuai zani le pani man ling road kan thok meka ai longa nuai somruk le pariat man ling road kan thok zo to a tin nabat nuai atang te Chief Minister Rubber Mission te han holding atang te hian thuang thumin Rubber Mission hi kan kalpui ani ta chuan malang na kalmek rubber plantation bi katan West Lungdara hectare som pakhat zaw ta hian nuai somthum kan da West Pile nga hectare somthum le pathuma zaw nuai som kole patni New West Pile nga hectare somni panga nuai somriat ten han holding big deu atan hian West Pile nga hectare somnga le pali nuai za somsari pathum New West Pile nga hectare za le pasari nuai za thum somli le pathum korin hima hectare somthum pariata zaw nuai za somni pakhat rul puil hima hectare somriata zaw nuai za ni somnga parukman Rui duka hectare somthum pania zaw nuai za pani man kang huna hectare somnga zaw nuai za somrukman marpara hectare somthum palia zaw nuai za kopan za pakoman puldung saya hectare za somnga le pathuma zaw nuai zali somkwa pakhat sungtlanga hectare somkwa le pakwa zaw nuai za thup som pasari ei hi nikum lo zo tumkhan amun motorin kan kalthen thailo wangin abul thlengin keipoin katlo ani puk zinga hian hectare somli le pathuma zaw than ruam manani ya ta hian nuai za somthum pasari da ani lungphuna hectare som pali nuai somli le pasari lalena hectare somnga nuai za somru parvatuya hectare som panga nuai somli le pariat West Lungdara hectare somli nuai za somni pariat avain hectare zariat somsari le pariat kan khabar dona hetatana kan sumruwa manchu nuai sangthum zathum somkwale pali ani heng song hi malak mekle kanon lak zuitu ani dona helai bial mi puite kun na thokatuite sarkar nen in lai chin na thatak kan nei chhozel hi atu tan po athale don ani tin thil thar rubber plantation ruala hian ti kan dua chu khwai khoi beekeeping hiani a chu rubber puitling to nai theih nei chin akhan kan ron kalpuyanga hemi tur hi misro te ne na thangtlangin khwai khoi ti tur po
kan han thang trana ko rang ranga hei in than min puan hana heng lam hoi hi kan ti theih zui tak lo wangin in than zo khoi du ho po kan ron bo zui le don chawani tin ni china kan ngai thatwa a nai na khola rubber nai hi a kisel bi ka akung atlo pha amanaman zok boka chu sarkar masa khan allo sem venil niala andu sak zong te an lo pe a wan nei lem lo te pon lo pe a han chu sak le em chu mi mal ming an lo pe sian da trol mai kan ui khopa tu nai chan mi mal ming ni lovin akwa zela society a azaw zela khan kan ron pedon sewa tin hay kan chairman hianin reyek multi farming cooperative society te hianin sekai phai mo sekai phul a khian aieng ti rona drying yet alo boy pui me ka chu cheng noi somli seng ati zo thei turania lai chu aieng mun pui ania ati rona khol kan nei le na tur ania poimo le a in than puan ma ka chuanin ron soi seng chuanin ole lo tingal mai tur khania in thanan puang to sia thiang to si lova in than zo vele kan soi fel don nia ka chu ten hei punite a oma ani hian an soi zok sengin a department hi a soi thiam zok turania thiam lo de ven kan soi anga khosom pali hian tui connection an petoni ten tui zem hi penual to a ten tan lui rainwater harvesting dam hi tuna hianin an buai pui me ka zal sakti ministry nuaya hemi tan lui hi reye ka omania hi reye tlanga punite ho hianin pam chhodon ni hemi tan hianin poisa ngai nem viang mai vai bel se zastari som sari kan ruam manani puitling wat se kan tia project lian tham ania hemi kan ti thei huna chuan tuya supply tur khwa chu khosom pali ania chu gravitation in a supply to mai dona ai long re ek chung tlang tro zol ru puilim west lungdar khorinhim lungphun not kang hun bolte reichuk dar lung bong tha south sabul khang ho kha chom thei dona tin ronti bel le ro antia hey adpr te po min pom sak vek to ta chuanin ronti bel le ro antia irrigation atan atangkai ang antia tuilak na kan huan thlai te chom tu atan sumi na chom tur chu khokua anianga sai rang ro pui chip kal chom leng te dap chua khonai west phailing din thar salem boarding dairy forest ani don ani agriculture department noya hianin tenki an lo siam ve boka chu somni mun somnia peifel ani to bok ani ten irrigation department atang hian tuidai multi-purpose project tuna hian kan kalpuya hei ma mitami ania cheng nuai sang ni zakwa somli hemiatan hian ruaman ani hectare zalile som nia zau a chom thei don ani nabat fanin kan ti dona dpr min approve sak vek to tuna hian a design ron boy puile ruan tia a design kan boy puya tui na omsa ani baka ruwa tui a khol khom don a dil lian tham tak takwan kan khwap dona chu chuanin lo nei tu te tam tak a chom thei dona chu baka sangha khoi na hun pui anianga tourism hun pui mun moi tak om don ani ten darlung multi village scheme a hian ma chop kan neya solar pump ati tur ani ve thunga hi chu hi apuitlen huna chuan darlung le sabual south sabual le bolte le bongtha a chom ve thung don ani ten ailong le re kholulama cheng te hian
tui connection in la her hong ve thei lo ti kan ria a chung asang de ulama om te tan chuan tui connection in nei ve thei na turin tu na hian ruaman na om mek bok ani rural development noya hian sin khan kan ngai thal suaya PMAYG 2.0 noya instruction puina tuna yan chung kwa sang ni zakwa songa pariat survey animeka kan la zo lo dewa in than zoa nganon survey chun zomang ta chuan instruction puina etizat hi than tur oma tin te restele kongte lainan hian PMKSY 2.0 nuaya hian reek le ailong tan nuai zasari ruaman ania khodang po kan tuam zel dona saski nuaya hian library a khosom pakhata kan sazo to a tuna hian computer le TV le furniture le khangang te te achunga da tur kha in than zo hi chuan rei angai to lowang kan ronda ngal thei main karinga tin BADP VVP2 nuaya hian khochung in kalpo na te pavement tiang reng vel hi khosom thum pakwa tuna hian kan thok mek ani community hall hi khorang sanga kan mamu a hi proposal siam mek ani boka tin rei ek ngai tlanga trekking route hei hi nuai liman kha kan zo to a huang sera park ailonga cheng nuai rungman kan zo to boka tin ailunga zip line tan nuai ruk kan thok zo to a multipurpose water tank khosom pania nuai som thum pariat man kan thok zo to a rei eka dam site nuai thum man kan zo to a thlai thar da thanna ailonga nuai som thum man tuna tho mek ania cable foot bridge ailong repair nan nuai kwa tho mek ania Stall and Tourist Information Center Reeka Noi Sariman Akalmeka Hailong Tlang Fencing Tour Akalmek Boka Tin Hailong Ahian Reset Atanian Thomek Ania Irrigation Open Well Antia Tui Lang Tour Tui Kwa Katiang Akha Chungkwa Zatum Songkwa Pakuatan Tunahian Ti Ania Farm Pond sangadil tan te pon yanga thai chomnan te pon yanga lu tan chuan chungkwa zale pariat vok in saknan chungkwa somriat le pali arin saknan chungkwa somni le pali tin megapon dil yan de ulek siam na te cement concrete road siam na te minor canal anti tuila na te naw lampang de te approach road te side drain te check dam te step te toilet te panchayat bhavan anti te aganwadan di center ti te mun somnga le pakwa embel chunga hian kan thok ani West Highland RD block noya hian self help group zathum som thum pani omin member sang ni zathum som kwa pali an oma reek RD block noya self help group zathum pakhat omin member sang ni zasari som pakwan oma Tranpui na tam tham tak kan peto hlom ani tin community management training center reek nuai somthu pangaman tuna hian thomek ani mini indoor stadium dampareng puya nuai somliman kan thok zo to a PCC flooring chungtlang atanga dar khuang ram ke ma nge ka juk mu puya an lo kala kan ho tu te han holding atang nuai somnga kan lo pe a hi an thok tran to in karing ka chiang chialo poisa chu kan ti fel to power and electricity lampanga hian bairabi atang chuan mamit kal tlangin West Highlenga 132 kV line ten si mui atangin West Highland thunzom na hi 33 kV line so ania 132 ni turin ma kan lameka tun financial year chung hian zo thei kanin beisia chutiani chuan West Highland le achevel chuanin ma mit lamatang le si mui lamatangin source pania tangin power in dong to don ti na ania in van nei hle don ani
Truazola hian incubation center ani incubation center chu thalai skill development lama entrepreneurship lampanga kaldu te ta na malak na turania chu Mizoram state tan chau nilovin India marchak state zong song tene na kan in trom tur mun pui Truazola kan da dona pulal mon puya punte hianin a bo zui char elai bialah hian in nei dona in van nei don khop ani he bial le mun dang dangina harsan na kan to kan soile anga forest chunga hey tribal te chu forest ram nuai ei zong kan nia kan thin tlang lo nei te po lova te ei zong kan nia chumi te chu forest department nen hian kan in deep dal mai ni harsan na kan top thina ti chuan India sarkar khan kumsang ni le paruka khan ramngo a eizong thin scheduled tribal ho hum him na dani siam ngai ni en han zong dona forest hawin kha chu kan ram an ti zela an leile te an sangadil te an huan te an khuwa te chenin forest ram chung hin om an tia ton ma tanga forest eizong forest atanga lo sei lian an nia tribal te hi an ta anian ramania chu wangin forest si tribal ta ni tribal chung kwa te eizon na turani chu wang chuan ti buai an ni to lo na turin forest ram chunga an chan vo le an dikna hum halna dan isiam te ang an tia ti chuan a minga chuan scheduled tribe and other forest dwellers Recognition of Forest Rights Act 2016 ya Parliament in the past rup mai ni India ram munrang ranga tribal ten kutan benga forest di buaina lakata an zalena an chief minister ten forest department hoten alom nan siam boy ni kan thang lok tripura te kwan hemi manghian anti thaem ani ti chuan keini point hei kan mamo mai tin kum sang ni le pakwa khan congress sarkar khan tribal te ramngo a cheng forest rama cheng anti te an zalen na tur le hum hal na tur dan hi Mizoram a poila lut veang tin congress sarkar khan kum sang ni le pakwa alo adopt chani chuan kan mang ve ta kan rama hian MNA vanon sarkar ve le ta he dani kan mamolo anti tatlat mai ni amak hikating ngoi ringot mai ni kan huan te kan leilet kan eng kim mai forest hawi min ti buai reng se ti kha emene khan an du tlat khamila ka kan film na tur congress in dan Mizoram an lo lak lu kha sang ni som pakwa khan an pai ta ni kan nei talo so te lai suan kan party point thu chwa te kan siam kan do dala theina mun muna hei Mizoram in kan mamo ngoya NLUP te ram tam tak in pe a khang o zong kha forest ramani an tianga che theilovin an siam dona abik takin mamin district lampang khothang lama phei chuan a khua a an playground te an sikul te khang zong te po forest ram heta hian inom thei to lawang ei forest ram ani an ti te om khwa don ta chumi laka kain hum him na tur chuan ya engtin nge mai nok in tia pai in du tlat le kan in tia ZPM kan sarkar ni lo thlenga ni chuan he in dan pai hi kan tinung le ang kan tiani ti chuan pathian le nangma ni zara sarkar na kan lo changa kan sarkar atanga rei lo tia ni kuma khan he dan hi kan tinung le ta tun chuan anung le to ni he dani kan han mamo sia chu mania bom kut ming thang tlang kut antia khomoya kan wa man puya khosom pasare tangin kut mang turin a local community
ta chuan an har san lo soi chu khomoi khua hi forest chunga omin ni min ti tlat me development po kal theilo tia anemele pu pa pu ya tenen kan nia pu pa pu ya poin forest hovin in khua hi forest ram encroaching in omani an ti tlat me hei aboi tha khop me tinge kan tiang atia lo lungai su hey forest rights act recognition of forest rights act kan ne lom tribal te hum him na dan emene vinan lo pai kha kan tinung le to lom emidan nuai hian ma kan on lak sang chu kan in titani ti chuan hei ma kan lala man chia lova ani po ngeng pui lui kama man ya kaka lui pui kamin nia khoin din thailo lo tiani chu chumi atang chuan he dan mang hianin chin fel sak kan tum dona ti chuanin tuna hian kan mun phia mun te kuwa mun te kan rubber mun te kan oil palm mun te kan engkim mai kan huan kan leilet heng zong hi forest in min ti boy the ni chu tiang ti boy the na dan chu aum ta si a chu mi lakata kan in hum him the na tur su he forest rights akhiania he hian min hum tlatta he kan man thiam apoimo ta mani loka mnf ten kan du lo anti FCAA dan tuna ban siam tum hiala du lo na kong du lo na entiran tum kha FCAA dan khan tuna kasoi FRA dan ni aron nem het le zwal le ngala alom om khop ani this one FCAA chu ngeni soi le ta ila Conservation of Forest Act India Sarkar hian anei sa renga kan boilo UT kan dia trangin chu kan mana trangin kan lo mang vengat nat to thin kan boilo amaro chu mi pakhat government na anti hian sang khan ko som ko le panga khan Supreme Court sarkar king ta chu writ petition 202 of 1995 dia Supreme Court judgment tumthum asiama sang khazakwa samko parukate sang ni somni paliate sang ni somni pangate judgment asiam ta so ta judgment siama chuan a hing reng I forest ni atien hi taper me sarkar rampo mimal rampo LSC po periodical pata po eng po hing ani to chuan forest ramani vet irrespective of ownership antiani anei tu chu tu po ni ro se LSC love forest ramani anron tita ti khan forest ram kha ani zo ta vek meni ti chuan kan buai ta ni kan buai ta mai india ram mun tin mai ke ni po kan lo buai ve ta ni vai reng te tru sai rang kong pui kan han lai do na ram nei tu ten sarkar ina danang thlaparam pek te kan ni passport kan nei thlap heng ka pasani compensate min perawan tita NHIDCL ho pek turania anhan penona forest department in anni chau in peturen lo ram nei tu dik jok forest department hi kan ni keima ni min peturen ron ti vele ta siani Tisuan anin chuta ni tisuan kan mangang ta khulamin mod minister hovin pu Nitin Gadkari hovin meeting kan ne delia meeting lian pui mai kan ne alaya kan poning kan thutlang ran maya lo nei tu theih peruin tisuan kan pe mayang Forest Department zok perawin ti chuan kan pe mayang apa ni chuan kan pe thiang lo true entity a compensate a pek thei lo dan ni na phal lo ti tatlat maya ani chia renga dan khan a phal mia lo ni
eng tinge kan tiang kan ti ta chu tia ni chuan forest chau hi petai la kan lai don aram nei tu ten aram nei tu kan nesin in lai thei lawang min pek lo chuan te min dang don a kan lai thei don chuang si lawa ram nei tu te hi pe thung tai la forest hawin min pe lei nem kan ramasin an tiang kan lai phal don bok si lawa che khat mai che thei don chuang lo a kong om chun chu da ne ne mo di lo mo in pek ve ve hi ni mai pe ve ve mai te ka ti ta ni ti chuan in ram nei tu te chan tur kha vaibel se sang khat zale somthum le pathum point pakhat pakwa kha min pe ngal ta ni forest ho po kha an demand zat kan pe ve ta bok ani anin seng na sa ta khop maya NHIDC lampang chu ang khong ai thak zong ma ti chuan na kan thok thei ta don ta chau ani khát yang chen chen khalo boy lo se sai rang kong hi tha deu in a tlang dai to ama ro chu he forest awang hian kan boy rei e maya emene party hian la boy rei se an dua kan la boy rei se thei nan total ban te siam la tum ta deu deu ania thil hi aman hian an man lo rim ti chuan NIT leng pui forest palna la lovin an lo bung ve chop top maya forest hawin heti za thin choyang te vaibel se som ni chuang pek tu ran nei le si lo thang khat lian chuang kut thak thei lo na oma kan han khe thar ve a e hai tiang hian emaw thil hi kan lo va ro chung he mem kan tia kan manganga delhi ka tlan thla minister ne na min ngai dam te kan ti sual poni lo sarkar ma sati dik lo kainin kan torma thom lo min ngai dam te ka tia angai dam thei zong song ka ngai dam ang che a vek chona thei lo nga tia ho ten chu tira min ngai dam ta treu mai ni min ngai dam thei bang kha kan rule ta fata tu na chuan NIT po na kan thok le thei ta isuan ni china kan ka soi to kha ma mi ta tanga west phailenga 132 kV line ron thun chho na tur kha forest ho khan kan ramania clearance satan vaibel se noi jani samdi pakhat in choi nga in tia choi turan nei si lo ti khan rei tu phaileng khopuin enga mu that lo phani chung te su kainin ipe watang an tia barul reng hen kan oma apoi thak khop maya kan han pele ta ti chuan tu na chuan kha har sam ka kan nei ta lo ni ti chuan kan sarkar ve le kan ngai poi mem chu puk jing tro sil suri ro thiania sil char lam lo buai ta sela kong dang kan nei lo Bangladesh sarkar in sil suri thlangin kong pui thalut tuk aron lai tlang to a Bangladesh lama sil suri chu tourism village na sa takinan develop to boka ain kara lui pui luanga lei do anga ya kay ni lam kong chu hei voin thlangin arab thak takin alachia ni la chem ya in than ma sa po khanin kan zukala khwa kha dur da wazala khan hong mai ru asur vai chuanin in ho thei to don lo nia an tia zanin puk zinga kan riak chole ngot khania chu that te wasiam kan duani hu kong pui ku kan sial thlang chuan Bangladesh nen in sum don mun pui border trade mun pui LCS mun pui ani thei dona helai thlang dung song hi Mizoram kot chu in ni dona in mun lo ram ato ngal sot anga economic activity tam tak aron om ngal dona Mizoram in kan that pui rol in helai biali a that pui tu turber in nia chu zoram tan kan tia itingal watang kan tia ruaman na kan siam DPR te kan siam wata ti chuan forest department bokin minun ti boile tani Dampa sanctuary atangin boruak me la tein KM som chunga a buffer zone chunga omin nia he kong hi in sial thei lovang
min ti ta ni mar para pan na po chu ti tho kong om sa ren ania kan zau mai do na lom kan ti point in zau point thing eng mo zat in ti chedon en ti zela helai kan department Mizoram chu ga mi chu ka de manilo ma se an pu te ne na khu ta Shillonga Delhi a phalna la ka ngaya kan tang zela ni ta chuan ti chuan kan buai ta kan ti thei ta mia lo mai ni puk zeng sil suri rot po chu namasa nei kan tum kha ti thei lo in kan om ta reng mai ni hemia wang hian chu kai ni point har sana kan to nia chu lo po sai tu tam tak alom e soi vet ngai long in thret hiam mai ang ti khan kai ni ang bokin India ramun na pon buai kha government Supreme Court judgment of Angkha Anitani kan conservation of act of Angkhan kan buailo Supreme Court judgment of Angkhan forest rama an chal kha tam talu to kan buaita clearance la khirlut to ka kan che thei talu bani so ta tak chuan Delhi sarkar chuan parliament chu dan om sa po pai thei dan thar po siam thei tidang lam thei tu kan nia lam dan thar kan siam nga ani mai ti chuan he har san la ka ta hi kan mi puitan film theyang ti in FCAA hi anron siam chuak ta ni amendment hi sang ni sam ni pathum khan chu ti ra chuan kan khechiang lo khop maya MNF sarkar lai ni a kan ram ta na thalawanga kan tia kanin hlau sia ka ti chuan kan vai hlawani ber mai tu mai pu tur kanom lo lungrual takin he dan hi Mizoram man ve ni su se kan lo tia kan lo no la ni amaro chu tu nuwa chuan thil alo chiang ta khang kan har san na zong sut kian na tur kha lo ni zok ani ti te state sarkar thu nei na sang zok min pe ni ti te kan han khe chho ta ze la chu wang chuan hei hi tha kan ti a ti chuan in mani session a khan kan lo pulut vele ta kan lo tinung vele thung ta ni hei hi thade mem na chuni chin ka soi Forest Rights Act tribal te forest ram cheng thin hum hal na dan kan ti kha he FCAA hian na satakin aron nem heta hemi noya hian Forest Rights Act kha poi sak turani hetiang ang thap hian ti turani ti te aron ziah ka kan din mun ka nget ta sot ani ti chuan he dan amendment when a country and ten and Sawisel hi kan han nei nu hian kan rama forest clearance kan lak na ata na har san na kan to zol pui exemption kan zuk deal ta ani FCA kan ti hi engdan ma ani lova forest clearance lak na ata na exemption impact na mai ni forest atanga exemption lak ngai lova ahuap lo tur area ta kanon siam ta so zalian na minon petani so wang chuan exemption kan han ti khan khoya tanga exempt nge ahuap lo tur kan ti khan engin nge ahuap lo ti kha kan hria chen atula forest clearance lak ngai thin har satak thin atang khan min exempt ta min all ta state sarkar po thu nei na sang zok min peta all some zok in development kan lo khoi thei ta di na ani chu exemption om sia chuni ti chuan kan zuk dil ta wat ani exemption minon pek hi kong sari minon peto in modu chuan hei exemption min pek na lekha ka kol ran ani heta hi central sarkar in minon ti na chung kong te chuange ni pakhat na chuan aizol tui vai ani ta ni aizol atanga tui vai thleng ki tui vai le te pon china sang khang kan han hong to kimi kong ki ti le na tru le ni clearance lak ngai atam lut tu kani ti chuan tuna te kianin clearance kan lei thei lo kan buaya kut kan thak thei lo ni chumia tan chuan exemption min ron pe fel der to tin na la na tanga tiau in kara te zo te atanga far tlang te west phailenga atanga mar para te 0 point atanga siaha te longtlai atanga rover zocha te puk zing atanga sil suri po exemption tu so min ron peta
so wangin kan ai poi mo thok thei lo kan om reng kha FCAA zara tuna chuan exempted kan lo ni ta a puk jing tru sil suri po kan lai thei to no na long he ta phai leng tu mar para te po har san kan nei to don lo wa chu wang tuna yan puk jing tru sil suri atan hian ni china khan an soi sual de thaka kan ho tu ta khan poisa kan da zat hi vaibel che za point pani pali ani ai thak tong khan kum som ni pariat chung an lo boy pui to sam rifle son te ol sam takin kan han ti theya heta hian sarkar atanga lekha indor na pakhat ma aumlo prime minister kakhila home minister kakhila defense minister kakhila chief of army staff in delhi kathenna miron huwa atuka abangla choi turin min soma tiswang kan soi fel mai ni chutiang veka kan soi fel chuan lekha pakhat ma aumlo heng te hi pathian mal som na ni thil har satak han holding kan han ti te po kun na thok tan le entrepreneur tan hei tluka bana kai mitai ma te tan din chua theina scheme tha hi mizoramin ala nei ngai lo heng te sarkar kum mai atanga ma kan han la chong hal te hi alo mo me ema ten mi tu po in poisa ngai lo in dam do ina cheng noi nga thleng inen kol theina kan han nei taringot mai te hi alom oma ruang phur na te po sarkar in mintum sakta zela tin rel kong te po kan han nei mai ani lova hu phur takin ka juk soya railway minister nena kan rel kong hi kan rel station tur te apa ngai mai ania world class hovel standard in museum sagro world class in katia o mai ni rajdhani service te anlo tel reng lova rajdhani service kan du ve india ma rel chak ber ania e yan sai ron thleng be ro se kan tia o ti me tu na aron kal der to ten territorial army te kan handil ve tharoya battalion khat mizo hlang kan an tia min phal sak le mai hi kan lom khoba tuna yan za som nga anon recruit dona puk le me na hian ding te se khoi ani hi sipai ban ni lawin sipai bang ania lieutenant colonel ania ani chairman kan da ani ho hian committee kan dinan boy pui renga tuna hian chuan hei meichia sarkar na thokte thoklem lo te pa nom na tur hostel hi working women hostel hi kan mamo chume chu tuna hian munruka sakmin phal saka kan samek ka mani loka po alungphum khatla kazuk hong heng he ani chuan kan ram kong reng hi receipt payment ati kan di la ngai to me kan ya min phal sak kan be sia tuna kong an siam da ni tlo lo lu to ka atlo chi receipt payment in cement ti turing kan di la amar chu sen so tambik em awangin an mi nuai som leng tur tuna hian brahman ania chu tana thok tu tur te chu kan la fel to mani khan presentation min nei tira kovel mutram shranga khopui an lo sana sa em chu ati dan tur te kan du dan te kan ani rilanga ati ra nuai som kha vabuat sa ngai lo amun lo ru man sa kha ani maya mi nuai khat lengin ati ra chuan plan phot elangin kan ti residential area awanga chunga chuan market khamia om tena an mamo tur awm kim vek zel tur ani ke kalpha ka market an nei vek anga ke kalpha ka sikul an nei vek tur ani school bus ti vel ngai lo turin in plan don nia te kan in tia tiang chuan an ni hian ma an la tan me ka heng te hi nui ja siam na na min man thin khania tuna chuan atak mel kan mu chhota mani loka khan sota matlui bula son zuangleng zawa son changel khol kan wahong boka changel atang hian fiber lo chuaka hypers poisa pai na te po hi an siam theya vekana
chang el hi anin atui hi le atanga hip chhone wangin in filter sa a hrisel em em ni chang el tui hi chu chu a fiber lak chuan nu khanin anem sor na om le ta chuan atui antia tui zam le pui pui khan hum tar dul maya chumi chang el tui chu fertilizer tan tha em ani organic ani boka chumi atui an sor chuan nu chuanin khami alabanga kha le tha ala tha em boka chuwang chuan kan changel te po kan mangtang kai ta changel farm ringot po hi ezon na ni theidona thang chaksia an sa chum mokila alo thang le hian sa chum tu mel ya muman zele tiania tuirial changel te zo zai khuti kha atakin lo changtran ve ta ni tin ka soi du em chu voin thlenga kan MLA tele kan minister ten corruption chung changa ming hliauna nei lova an lawm hiani heng te hi aro puye ani pathian ram thlentir tumtu te kan ni tun MLA in thlan lai khan ZPM an sarkar don ti kha Dampa bial mi pui te hian hresa ngat ulang chuan puwan lal sai loi ka in ron thang thing ngei in karin ma se MLA bok le sarkar turin rina wangin purin tluanga in thang thing ani ZPM sarkar don ti ka chu hresa ngat ulang in ZPM candidate ka in thang thing ngei in karing ani tuna chuan khua alo warta helai wang yan sarkar in so som don chuang lova helai bial tu hi ruling nge kan du opposition ti kan thang ringot chau don ni chu chuan ye wangin tuna hian van duai na zara van nei na he bial hian alo chang le ta mani thlenga opposition member ni thin kha ruling member ni theina chan sin lo nei ta ka voina po khatizat ka han lom lu kha tuna opposition bial ni hian in thlan result puan tu ka thangin ruling bial chu wangin helai bial mi puite in in karing lo in nu pui fanau in bial in veng in mangayang dikcha chuan in min nek trang tu dot puat zop mang puwa min bei trang tu te chu thopui hian nuam vak lovania in lawm nam kan ni ka ti kha in lawm angu chumi ne wang chuan ruling bill ron ni theina chance in nei hi ron mang tangkai ula puwan lal sai lova lovo theu turin in khongai na kadila tin ani in vote hian ani ringot hin vote ani lo khata khan atop ani lo pusai lo in vote hian ZPM party in vote ani in vote hian ZPM sarkar in vote ani in vote hian ZPM policy kalphung thar in vote ani in vote hian keipo min vote ani puwan lal sai loa vote du lo zong khan lal duhoma in du lo tel ani chu he bial mi pui te hian lo thria ulang ka du ani kan vote wang hian mitam tak kan vote telani kan nu pui fanau te po kan vote chuak tel don ani ti kha rengin in than zo lim taka in sibai thei turin le kan ma chopte tluang taka kan bo zui theina turin in khongai na kan on deal se oni lo me